Osofo Prince Elisha Osei Kofi no. How did you get to know him? Bashone de me be kushman malafaka no. Now say many Kofi aduma ye interview bi na Osei obi opeso mboa me. Okay, Kofi aduma woni. Bashan. Okay. Ntia Kofi TV. Bashan. Good. Enti Kofi TV ma me de me number to social media. Oh, okay. Enti me also na me hu say Pastor Elisha wa be tire me. Ofre me krampo. Okay, because Kofi de number no to ho. Sign say obi opeso mboa Rashida no. Yeah. Obetimi a pick number we na wa boa me. Na emboa me na wo pe. Me pa cho un say time there na mani switch na me basa. O chiro Osofo your TV see. Me ba che. We are Pastor Elisha na. Okay. Nti e ma Osofo we epeke me number. Nti obefre me. Na o ka hwe me say Rashida. Me pe wasem. Ayo Osofo yi. Mpa shan. O no peke number no frɛ o. Mpa shan. Me dey say me mankonya ne number o ba bia me nimba bia me minimo bia akra me kwa kwaje ne number fi no say that time na afi na me banti no me won na ono be frɛ me say opemasem nti me save ne number obeboa me that time me kan say since 2018 mu ho no okay nti me won ne number no so wo me number me nipa bia me ntam post wo WhatsApp okay nti no o post ya mehwe na me nso me post ya ono nso hwe o wo me number nti ono wo hwe status and I also hwe ne de me pa chan right nti pastor we na anu me kan say this month na me posti Sister Florence de me koto adwuma na me posti me picture bi wo me WhatsApp okay na pastor we e be try say oh Rashida you have grown nice so na me say oh thank you Obua. What was our conversation in now? Conversation. Me wo me ne chat binum wo ho. Okay. Be ono ne WhatsApp no or the timer ato so. Nti no say ono kasa mo chat na I call off no okay. Nti me answer na me kra na madwen bo me fast. Na me answer na me be sha na me screenshot some chat bi na recording bi. Okay. Nti pastor we answer me be free Kumase aba pastor no ho no. Then no ka kire wonti a wotimi free Kumase e ba Accra. Na wo obi a wota di agro won kran na. Ana so no true ono na wo de ba nkran. Sa. Okay. Me di agro won Accra. Okay. Me ba Accra. Okay. Me ba Accra won say Kofi aduma nam Kofi aduma nti no. Obi timi de niema bre me ba no. Na wa frɛ me say me mbeji. Okay. Nti me timi ba eno kwa me ba bi sa ache.